kabiyayan, ang tingdalan mi sa Mindula, paulingan por pangasidahan, itatla naman kabiyayan, balang barangay ning Mabalacat. Mabalacat mata siya populasyon, dakal na rin kayang barangay, kisugad at lapat asa sa kuban, 27 na rin Baliugeti, di maragay medyo may bawas na, dakal na rin ni talaga subdivision, ang foreign establishment umigawang akakitadanan. Ay, 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 Mabalacat City tamo, ay, 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 siyudad maunlad, ay, 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 balentang pagkamalan, at nginig meging siyudad net, ibalit Mabalacat, ibalita ka rin populasyon, 27 na rin barangay, mumuna neing at Yupola, ang Bikal at Baryo Bundagul, Baryo Kakuto, Dampoing Kalumpang, Kamachiles, ang Poing Baryo Dao, Iyaing Pega Makwantang Baryo, Seguba na ning Mabalacat. Ay, 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 taptapamis ng walas, ay, 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 Amica Resettlement, ay, 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 Dolores Mamatitang, siyudad Apakamanan, amit mong Tunesante, Muntata mo aliwang barangay, Makapagal Village, poblasyon Ampoy Marcos Village, Balitabon Mangalit at Mabiga, Baliloki, Lacandula, San Joaquin ating Santa Maria, Calelening San Francisco, Kakagwang Balubega Manuala. Ay, 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 Sabang Balen, Sabang Biabas, ay, 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 Mawakes, Santo Rosario, ay, 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 Balintang Pagkamanan, at nginig meging siyudad ni ang sanggan